Omwaka gw'2022 gavumenti ekatandika kwombeka Katare ka Kamwenge Central Market ahansi ya programu ya gavumenti ya NADS kandi abashuubuzi bakashabwa kuba nibakorera omu tax park. Akatare aka kakiija kaigurwaho omu mwaka gw'2024 kwonka abashuubuzi bakakazira ngu kakaba kakye kandi katwireho kumara emyaka 2. Obwahati ahabwa trade order abebembezi ba Kamwenge Town Council bashangire ngu nibeetenga ebyokurya byona okuza omu mwanya gumwe kandi nikwo kusharamu ngu abashuubuzi baze omu katare ako. Bamuchunguzi town clerk wa Kamwenge Town Council nagira ngu akatare n'obukarabe katarombekirwe gye ahabwa trade order nashaba abashuubuzi okubikiriza bakakazamu nk'oku kari. Ahashonga y'abantu batwara mu Katare Central Market, it is true abantu katubihira mu Central Market ya Kamwenge Town Council ubu Ministry ya Agriculture under NADS yabeni yakombeka kandi first phase bakombeka ho story nanga lockups 24 bandokonde echabenyama kuzamenya bane byenyanja. Nashaba abantu bona bari kuguza ebyokurya ebibisi n'ebyomere bona okuza kukorera omu katare obwo bari kutegereza gavumenti kubongereraho emidaara. But as of now, as we are waiting for a set to go mu Summit project program kugira ngo zombeke akatare ako, tushabire abantu ba Kamwenge especially abakuguza fresh food na grocery kugira ngo bije tocupayinge lockups zayombekirwe zakuba face ngateko temporary face tarakumi. Muchunguzi nagira ngo bakimanya ngu emiryango n'emice bitu batireho buryoho kugira ngo bahikemu kandi bikirizana n'abashubuzi ngo abantu babiri bakoze umuryango gumwe. Yes, well, alaba ibine medara ezitweta stores bakaba ari abantu 24 kandi abantu abanda 35 bine lockups. But as of now tukizine ngu ubu ayombekera lockups otombekera medana shi stores kwate abantu 24 nabo tubateke omu lockups. Ahamiza abantu bona abari kuguza ebyokurya kunekiragiro okuza omu katare. Wabari omuntu ari kumanya ngo naenda kugumana omu fresh food nasha kuguza ebyokurya bibisi hamwe na grocery kuguza ebyokurya byomere n'ebindi aine kuzo mu katare kandi baramo ngo tokwenda kuzo mu katare ngo inenjo yawe ndakuguza mu fresh food ohindure business. Galasa Steven Chiwanuka mukuru w'abashubuzi ba Central Market nagira ngu hecyaretira katare akabakanga nk'abashubuzi kakaba kake. Kaba twina katare kita kapuru gavumenti yagira interest yo kondeka nabwo kekatira ho 3.6 billion konka numa bakiza bagite bitongore bya gavumenti istongore cyazi kikombeke bya NADS n'ebindi biza babigika. Galasa nagira ngo akatara kashenyurwe kakaba kine emiryango nkaga n'emidara 40 bita kasya akayombekirwe kine emiryango 24 yonka. Haka nawe benda kugishenya kugombe kapusya so akacwe kake babiri bombekero nka kimwe cya kane. Galasa nashaba gavumenti ngo kwera kushaba abantu hokore biri ha mutindo nabo babe cyo kureberaho. So fahate town yagira abantu mu kwaronkesha so tokiye he cyango kandi ukatahakaje hati nsaba gavumenti na nabakurangira district na bakurangira ndembo amana gibatiro mushenya amazuga abantu bakuboneze town bakutugera kandi nayo gavumenti takakora ibintu tari hamutindo. Aho twashira hamwanya ogwo okuyonja no kuzitera kwa abantu kugenda mu misho bari kweteka tekero kwigura mu butongore. Gashakwa Christine Charukunda aha Water West omuri Kamwenge.